Bog djeco, dobrodošli u još jednu čarobnu pustolovinu s Lukom. Danas ćemo zajedno otkriti što se dogodi kad jedan dječak misli da nešto ne želi, ali onda otkrije da mu je baš to trebalo. Priča koja slijedi naučit će vas važnu lekciju o strpljenju, prihvaćanju i tome kako ponekad ljubav dođe kad je najmanje očekujemo. Smjestite se udobno, pripremite uši za slušanje i srce za dirljivu priču. Počinje priča Luka i kućni ljubimac, kojeg nije želio. Bila je subota ujutro. Sunce je sjalo kroz prozor Lukine sobe, a miris svježe pečenih palačinki širio se iz kuhinje. Luka se protegnuo, zjevnuo i sjeo u krevetu. Danas je planirao provesti cijelo prijepodne igrajući video igre, a poslijepodne ići s Ivanom na bicikliranje po nasipu. Ali čim je izašao iz sobe i krenuo prema kuhinji, odmah je znao da se nešto čudno događa. Mama i tata su šaptali, ne onako tiho da on ništa ne čuje, nego onako kao kad znaju da će Luka nešto reći čim sazna što se događa. Dobar dan, spavalice, rekla je mama, smiješeći se preširoko. Imamo jedno iznenađenje za tebe, rekao je tata, držeći ruke iza leđa. Luka je sumnjičavo podignuo obrve. Kakav sad poklon? Nije mi rođendan. Tata je polako izvukao ruke. U njima je bila mala siva mačkica, sklupčana u dekici, s velikim okruglim očima i ružičastim nosićem. Luka, upoznaj svoju novu prijateljicu. Zove se Mica. Luki su se raširile oči. I ne, nije to bilo iz oduševljenja. Šalite se, zar ne? Pitao je zbunjeno. Zar stvarno mislite da ja želim mačku? Mama i tata su se pogledali. Mislili smo da bi ti bilo lijepo imati društvo i odgovornost. I, iskreno, tvoje ocjene su dobre, pa smo mislili da te nagradimo. Ali ja nikad nisam rekao da želim kućnog ljubimca. Imam ja dovoljno brige sa školom i treningom i mačke su neuredne. I grebu. Mačkica je u tom trenutku tiho mijauknula, kao da razumije što se događa. Pogledala je Luku ravno u oči i spustila glavu. Nećeš morati sve sam, rekla je mama smireno, ali želimo da naučiš kako je to brinuti se o nekome drugome. Luka je zakolutao očima i prekrstio ruke. Super, sad imam mačku, koje nisam htio, baš savršen dan. Tijekom sljedećih dana, Luka je potpuno ignorirao Micu. Kad bi mama rekla da joj promijeni vodu ili očisti pijesak, gunđao je i radio to samo zato što je morao. Nije se igrao s njom, nije je mazio, nije čak ni gledao u njezinom smjeru. Mica, s druge strane, ponašala se kao da je Luka najbolja osoba na svijetu. Čekala bi ga ispred vrata njegove sobe, pokušavala uskočiti na stol kad bi učio, spavala sklupčana pokraj njegovih nogu dok bi igrao igrice. Jednog dana, dok se spremao za školu, primijetio je da majs nema. Nije došla kad je otvorio hladnjak, nije je bilo ni ispod stola, ni iza zavjesa. Luka se napokon zabrinuo. Otišao je do mame i tate. Jeste vidjeli Micu? Ne mogu je naći nigdje. Mama je pogledala tatu. Pa, mislili smo da te nije briga za nju. Nije, ali čudno je da je nema. Uvijek je tu negdje. Tražili su je po cijeloj kući. Ispod kreveta, iza ormara, čak i u ormarima. Nakon više od pola sata, mama je uzviknula. Našla sam je. Zaključana je u smočnici. Luka je potrčao i našao je sklupčanu među deterdžentima i vrećicama šećera. Mačkica je izgledala prestrašeno i gladno. Kad ju je podigao u naručje, nije se opirala. Samo se stisnula uz njega, prela i zatvorila oči. Luka je odjednom osjetio nešto toplo u prsima. Kao da je prvi put stvarno pogledao tu malu sivu lopticu krzna. Te večeri, prvi put, Luka je sam uzeo njenu zdjelicu, natočio svježu vodu, nasuo joj hranu i sjeo pokraj nje dok je jela. Onda je uzela svoju omiljenu igračku, lopticu s perijem, i pogurala je prema njemu. Luka je uzeo igračku i bacio ju preko sobe. Mica je potrčala, preskočila jastuk i vratila mu je natrag. I tako su počele njihove večeri igre. Tjedni su prolazili, a Luka i Mica postali su nerazdvojni. Svaku večer bi mu zaspala na trbuhu, a ujutro bi ga budila nježnošću šapice po licu.
Kad bi bio tužan ili umoran, samo bi ju uzeo u naručje i sve bi postalo lakše. Jednog dana, učiteljica je zadala zadatak. Napišite sastavak na temu netko ili nešto što vas je iznenadilo, a promijenilo vas. Luka nije morao dugo razmišljati. U sastavku je pisao o Micinom dolasku, o svom otporu, o tome kako je mislio da ne treba nikoga i ništa. A onda je shvatio koliko mu je jedan mali, tihi, sivi stvor promijenio svakodnevicu. Na kraju sastavka napisao je: mislio sam da ne želim ljubimca, ali zapravo nisam znao koliko mi je trebao. Pouka priče. Ponekad u životu dobijemo nešto za što mislimo da nam ne treba, ali tek kasnije shvatimo da je to bio baš onaj dio slagalice koji je nedostajao. Luka je naučio da ljubav i odgovornost ne dolaze uvijek kad ih mi želimo, ali često stignu baš kad su nam najpotrebnije. Otvoreno srce često vodi do najljepših iznenađenja. Draga djeco, nadam se da vam se ova priča svidjela. Zapamtite, ponekad nas najveće promjene nauče najvažnije lekcije, a kad srce ostavimo otvoreno, možda nas iznenadi nešto prekrasno. Vidimo se uskoro u novoj Lukinoj pustolovini. Do tada budite znatiželjni, pažljivi i dobri.